tlala ra franta re eteletsa banana ko pele ka ha morago e le rona bagolo re ba palledisa ditiro tota ditiro ele tsa rona. Banana ba go tlhile go dirisa dikitso tse ba di amuleng go itsamaisa tshepiditonto go na le go ikaega fela mo pusong. Bodulo Mogorosi, BTV News, Lentswe le Tau. Go bea monwana ga tumalano gareng ga puso ya lehatshe la Botswana e emetswe ke khansele ya Chobe le puso ya lehatshe la Namibia yone e emetswe ke khansele ya Zambezi go tlhagolela tsela go tshwaraganela tiro ga dikhansele tseo pedi go godisa le go nonotsha botsalano mo ga mmogo le ledula gareng ga mahatshe a nang mo molwaneng wa mahatshe ao ke a leboga eole ka dintlha. Botona ba mahatshe ka bobedi ba ne ba kopane mo Kasane go ta go rurihatsa go ba monwana tumalano e le jaaka ba simolola go bereka mmogo mo mehameng e tsileng go isa dikgaolo ka bobedi ko pele mo go tsa itsholelo ga mmogo le tirisano mmogo magareng ga magosi le boeteledipele jwa kgaolo. Honorable Minister, today marks a significant milestone in the continued collaboration between our two nations. Se ke sekao sa tirisano mmogo magareng ga mahatshe ka bobedi e le sesupo sa tshwaragano magareng ga dikhansele tsa Chobe le ya Zambezi. E diragatsa dikeletso tsa botautona ba mahatshe ka bobedi ba rotloetsa botsalano magareng ga merafe e nnang mo melolwaneng ya mahatshe ka bobedi go isa kgaolo ya Chobe le Zambezi ko mankaleng-kaleng. I'm sure you will agree with me, Honorable Minister, that our respective governments are committed to working together to promote economic development and social progress for our nations. As we work collectively for peace and stability, sustainable development will surely follow in this region. We are also here to witness the signing of the Memorandum of Understanding between the Zambezi region and the Chobe district, and training in the fields of local economic. Re hano go ta go bogela go bewa monwana wa tumalano magareng ga mahatshe a Botswana le Namibia. Tumalano e tsile go godisa botsalano magareng ga batho ba mahatshe o mabedi. This agreement seek to encourage and foster people-to-people contacts between our people. Tumalano e tsile go nonotsha botsalano magareng ga baagisani ba le go amagana maele fa go ta mo mererong ya ngwao. Namibia and Botswana have built a bridge which no one should destroy. We started a journey that requires endurance, and as such, ke ka ntlha ya tumalano magareng ga botautona ka bobedi gore mahatshe a Botswana le Namibia a tshwaragane le tiro e. Botona ba mahatshe ka bobedi ba hano go ta go nonotsha botsalano jo. Of our ministers of foreign affairs of the Republic of Botswana and Namibia, to make sure that this is in continuity. Therefore, through this partnership, share the best practices on climate changes and policy action. And tumalano e tsile go thusa merafe ya Chobe le Zambezi go somarela le go babalela meamuso e thakanetsweng go akarediwa noka le diphologolo le makgedisanaga. Protection of the Chobe and Zambezi River, and the most importantly to ensure resilience and fostering an environment of local economic growth within our shared environment. Dikgaolo tsa Chobe le Zambezi di humile ditsa tholego ka jalo go maleba fela thata gore di tshwaragane le tiro ya go di somarela le go tlhokomela meamuso ya one. Ke a leboga eole. BTV News, Kasane. Ha re tswa dikgantse a boetso pego e tswang kwa lekaneng la di kitsiso la puso e tlhalosa fa kgatiso ya lentswe la ga tona wa ofisi ya ga tautona Raka Bomoroeng e phatlaleditsweng mo maranyaneng ke mmega dikgang wa Gabs FM Shingra Madondo e se boammaruri ebile e latlha setšhaba ka se tona Moroeng a neng a bua ka sone go ya ka pego e go ya ka pego eo mantswe a go kaiwang fa Moroeng a buile ka
a buile ka kgwedi ya Moranang pele ga go tshwarwa ditlhopho tsa Boleladitswe gape e le a tiro e neng e sa etsene ka nako eo ka jalo a sa amane gope le se go buiwang ka sone go dirisiwa ga lentswe le go supa ha tona a ne a tshega banka ene ba ba sa dirang sentle mo ditlhophong tsa Boleladitswe tsa phathi ya Domkrag selo se go kaiwang se tsietsa setšhaba ebile se ka ha molaong wa kgaso le bobegadikgang. Fa re tswela mothusa molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima re Ramo Gaupi ga Borekwe wa kgoletse bana le seabe go tswa kwa mafelong a harologaneng mo kgaolong ya Bokone Bophirima go tla ka megopolo ya dikgwebo e tlhabologileng a supa faena le bokgoni jo bo kwa godimo jwa go kabakanya le go godisa itsholelo ya lehatshe leno o buile se mo phuthegong ya go rola megopolo ya kgwebo ke mekgatlho e harologaneng e neng e rulagantswe ke ofisi ya ga molaodi kwa Maumbusheng Maratha ka Isara ka dintlha e ntse le mo go rotetseng go dira dilo ka ditsela tse dišwa thulaganyo e ta thusa go tswa ka maano a dikgwebo tse dišwa tsa go thama ditiro ga mmogo le go thusa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Mindset change ke nngwe ya dithuso tse re ka di dirisang go tlhabolola matshelo a rona ka bongwe go tlhabolola itsholelo ya metsi ya rona ka bongwe go tlhabolola lehatshe re oketsa tse e leng gore ra di dira re oketsa maduo re oketsa ditirelo a re dira jalo re tla kgona go tsaya lehatshe la rona re le ntsha ga le leng teng le upper middle income le isa ko le high income status. Sabe segolo se ne se remetene le gore re le dikgaolo dikgotla ka go harologana re tleng ka megopolo e le gore ke ya dikgwebo e le gore ke le monni wa kgwai ke le monni wa makala mabedi ke nne ga ke le teng ke sekaseke gore mo kgaolong ya me ke lebile ditsatlego tse di mo tikologong ya me ke ka di dirisa jang gore ke tle ka megopolo ya itshetso ra itse gore ga re tlhama dikgwebo ba geso dikgwebo ga ke tlhama kgwebo ke tlhama le mmereko gore ke hire motswano o mongwe ye ke yone tlha e leng gore tautona re batswana a re tshwaraganeng re bopaganeng go leka gone go isa botswana ba rona ko pele. Bana le seabe ba kgoletse pitso ya molaodi ya go fetola dikakanyo ka go phutha dithopa ka go farologana go ta go rola mananeo a dikgwebo tsa bone. Ne ke kopa gore ke leboge bogolo yang di-officera tse ne di lala lona bosigo di le guide ke re ba ga tiro e ntseng yana e gore be le dira tiro ya setšhaba ke ra bo molaodi ba councile le bapela maphata a harologaneng boleya tiro e ntse yana ba ga ya gore bo ema le setšhaba mosegare le bosigo e tiro e botlhokwa a re tšhentšhenyo ka sekgwa go ntse go te mindset change kore ga o seta selo go se beela gale wa boa o se sekaseka gore a mme se siame kana ke hetole go gongwe gore go ta go ise kae go pele. Dithopa di le thano gareng ga tse 20 tse di ategileng go ya go emela kgaolo ya Nhabe kwa dikgaisanong tsa lefatshe lotlhe di akaretsa tsa Matapana Beach, Phuduhudu, Lenaka, Gokgweqo le Seqaqa Aquaponics. Maratha ka Isara, BTV News, Maun. Moletlo wa ngwao wa moko kwa Mahalape o ka ya ha o tla tsosolosa serodumo sa motse wa Mahalape le go tshwaraganya merahi e nnang mo motseng o se se buile ke kgosi wa motse wa Mahalape yo gape le mothusa modulasetulo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Tsipe kwa moletlong o neng o tshwaretse ha thoko ga thaba tsa moko o gone kwa Mahalape. Lavo Mario. Motse wa Mahalape ke mongwe ya metse e na le merahi e harologaneng ba akaretsa ba Xhosa, ba Herero, ba Zezuru, ba Ngwatu magareng ga e mengwe. Gore merahi e jaanong e tshwaragane ebile ba tswelele ka go nna le kutano e ntse ba na le yone. Kgosi ya motse o Kgosi Tsipe a rulaganya moletlo o wa ngwao o bidiwa Moko Cultural Festival ebile e le wa ntlha o tshwarwa ka maikaelelo a gore ba kopanye merafi go ipela mmogo le go ithuta ka dingwao tse dingwe. Go na le dio dingwe tsene ka di ipaa pele mme ke le tswame ke tana nkola di le tharo ka ne di dintsi ka palo di 15
tsene le gore maikeello a me ke gore ha ke santse ke eteletse motse o pele ke bona gore dingwe tsa tsone ke a di tsosolosa dingwe tsa tsone ke a di simolodisa dingwe tsa tsone ke a di tsweledisa jaaka ha re itse gore motse wa rona wa Mahalape wa agilwe ka merahe e mentsi e harologaneng mme ebile merahe e le a dingwao tse di harologaneng mme tshela mo gone motse oneo ka kagiso yaanong maikeello a rona ne le gore re simolle gore re supe dingwao tse di ithelwa mo motseng wa Mahalape. Motse o ke mongwe wa metse e humileng ditso tse leng gore ga re ise re nne le sebaka sa gore di kgaogana le merae le ditšhaba tse di anameng le lehatsheng. Ke maikaelelo a rona gore re godise moletlo o gore re tseye loago la rona le leng gore ka sekgwa nkare Mahalape has a rich cultural diversity. Dijo tsa setso, dipina le maboko ke ngwe ya tse di neng di natisa letsatsi le fela merahe e ne ya na le sebaka sa go supa kapare ya bone ka go harologana. Re tsile fa go ta go ipelela ngwao ya rona mme ebile re supa le ngwao ya rona ya seherero. Re fa mo moletong o wa ngwao go ta go ithuta mme le rona re ruta ba bangwe gore re dira jang dilo jaaka ditumediso tsa rona gore re dumedisa jang ka ngwao ya seZulu. Se baba nasi limakhwe base Grahamstown ekhini ulapho sivela khona. Gone fa gape go ne ga supiwa mophato wa borre o bidiwa Makoba motse o ta dirang ditiro tsa mo motseng le go thusa ha ba bidiwa ke kgosi mo sepeng hela se ba se rumiwang. Magareng ga tse dingwe go ne gape ga supiwa ka manyalo le botsetsi di tshwarwang ka teng mo kgaolong e mme ebile barulaganyi ba re maikaelelo a bone ke go godisa moletlo o go nna o kgatisang lehatshe lotlhe ka bophara ebile o ngokela bajanala fa go ithuta ka ngwao ya bone mo Mahalape. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Go tswa go tsa Mahalape wetso ke go le re tseanong a tsa metshameko tsone di tla ka Timo Mpatane. Potso madume nka mogela o boa mogele le dikgang tsa metshameko mme tsone tsare morago ga go rengwa ke selepe sa magagane mo pakeng e fetileng ya Botswana Premier League setlhopha sa 11 Angels sentse se tswere ditikeletso tsa batshameki jaaka ba batla talente e ntšha e ba tla e dirisang mo pakeng ya 2024-2025 ya First Division North a re utlwe Karabo Sebele ka pego. Mo puisanong le ba BTV Sport, mothusa mokatisi wa setlhopha Modonga Moluisi o tlhalositse fa dikeletso tse di tsamaelana le mangwe a maitlamo a bone e leng go ribolola talente le go igodisa gore metshameko e ungwele batshameki bao mo isagong. Angels ke team e dumelang thata mo bananeng. Re le batata mo go bone gore re dingwaga tse di rileng re tseye mo go bone. Re bona gore ka ira bontsi ja bone ke bana ba ileng gore ga bana di-team ga ba registerwa go batle go iteka go tla be gore fana kwa gore re bereke le bone to turn them into what we want them to be. Moluisi o tsweletse a tlhalosa fa maikaelelo a bone e le go dirisa league ya First Division go ipaakanya diphoso pele ba boela go go ya Premier mo pakeng e tla latlelang. Maikemiso ke gore re ipaakanye thata le gone go eta gongwe ka re dirileng ka teng season e hitileng gore be re boela go Premier League. Ke feel gore ine le season e gabedi. We had some moments and ke feel gore we did well as a team. If re ka berekela mo go tse dinte tse re dirileng season e hitileng ke na le tumelo ya gore re ta ipona re boetse kwa re batang go ipona re le teng. Mongwe wa ba ba neng ba iteka lesego ene o buile jana. The coaches have been encouraging us to. Dithuto tsa bakatisi di re rotloeditse go bereka ka thata mo go supeng bokgoni jwa rona. Go etswang teng go Premier League. Dikeletso tseo di tla tswelela jaaka Angels ba tsomana le talente go busetsa setlhopha seo se rodumo sa lekgamula bananyana. Karabo Sebele, BTV Sports, Francistown.
e re jaaka dikgaisano tse ditona tse di tshwana le tsa di-olympic di ka ama batshameki tlhaloganyo le maikutlo ka ditsela tse di farologanyeng. Lefatshe leno le rometse Dr. Kagiso Tlhabano David yo e leng ngaka ya tlhaloganyo go tsamaya le setlhopha gore fa go ka tlhokofala gore mongwe a tlhoke go sedilwa maikutlo a nne le sebaka seo a sa sokole. Dr. Tlhabano David yo tla bong a na le setlhopha o tla gape a lebaganwe ke maikarabelo a go sedila batshameki maikutlo le ditlhaloganyo pele le morago ga metshameko. A re utlwe go segolame baeng ka pego. Bontsi jwa batshameki mo setlhopheng sa lefatshe leno se se kwa Paris ke la ntlha ba iponela phata kwa dikgaisano tsa di-Olimpiki, mme ka jalo ba ka iphithela ba na le tshogo go phadisana le batshameki ba mafatshe a sele. Le ga go ntse jalo, Dr. Thabano David a re mo nakong eno batshameki ba setlhopha sa Botswana ka bontsi ba siame mo botsogo jwa tlhaloganyo. Go na le go wina, go na le go losa. Mme se e leng gore sa diragala ke ha motshameki a akanya thata ka gore di-chance tsa gore ke seka ka dira sentle di go godimo. Yaanong sengwe sa dilo tse e leng gore a di se dira ke gone gore ba tlhaloganye gore go dira le go dira bontle go harologanye, ebile re batla go dira gore ba dire bontle mo dikarolong tse di harologaneng, including hela gore ba tsena gone go ba go dira bojotlhe ja bone. Sengwe sa dilo tse e leng gore a mogongwe la se ipotsa gona anang ke gone goreng ka gore re gorogile mo di-gaming ha re na le ba bangwe ka gore yaanong go mmudibudi go ama yang batshameki ba rona. Nya bana ba rona ba itumetse ebile go molemo ka gore ba gonega ba bona gore go tlhwaetse go ga re na le gone gore e chaile go chaya e ntse e chaile go chaya mme yaanong e chaile le go heta rona go na le sengwe le sengwe se ba se tlhokang sa gore ba ka supportiwa ebile re tla bo re ntse re ba lebeletse ka gore ha motshameki a fila pressure kana motshameki a gatelelwa ke go akanya ha o ntse o bereka o na lene o kgona go bona go hetoga o bonna gauhi gone gore ka gore lene o a itse gore o teng gone go. Dr. Thabano David o tlhalositse ha tiro ya gagwe e ntse e le go thusa batshameki ha ba lemoga gore ba gatelelwa ke maikutlo le gone go thusa go busa tshepo gore ba tswelele ba itshepa gore ba ka dira ka botswapelo mo dikgaisano tse. O itse gore ha go nna mo dikgaisano sengwe se e leng gore se nna se diragala ke gore re a itse gore go na le pressure e leng gore batshameki botlhe ba tlhoka gore ba kgone go emelana le yone. E diragala mo di-Olympiking, e diragala mo competitioneng mo le nngwe ebile gore a gore ha batshameki ba ta mo seemong se se ntseng yanang ga pressure ga se so se se sha mo go bone. Yaanong ha go ntse go eta mo metshamekong rona re ba thusa gore ba nne ready go kgona go manage pressure e leng gore re itse gore ha malatsi a ntse a tumela ya gola. Pressure e ka tswa e bakiwa ke gore gongwe ke llantlha motshameki a ta go ta mo leveleng e ha ile mo go yone. Pressure e ka ta e dirwa mo goreng go gae go sologetsweng kana hela mo gore motshameki ene o sologetseng mo go ene. Yaanong sengwe sa dilo tse e leng gore a di dira le bone se e leng gore ba itse ke gone go itse goreng ke teng ba ka kgona go buisana ka gone. Se e leng gore gape re a se dira ke gore ba kgone gore ba lebelele mo ipaakanyetsong ya bone gore ba ready go le kae kana ha o se ready ga o sa dira se o tlhokang go se dira kana o na le injury go dira gore o bo o wa raka gore a mme yaanong pressure ha go sologetse mo go ntse mo go nna le nna ke sologetse mo go nna a mme ke ta kgona go dira. Moitseanapeyo wa botsogo jwa tlhaloganyo ya batshameki a re batshameki ga ba tshwanela go itsenya ka gatase ga kgatelelo ya go gapa dietsele mme ba tshwanetse go dirisa di-Olimpiki tse e le tsela ya go ithuta go gola ga mmogo le go tsaya maele a ba tla dirisa mo isagong. Segolame baeng BTV Sport. Mokamedi wa setlhopha sa J4K Superstars Richard Mulusiwa a re itumeletse ka fa setlhopha sa gagwe se tshamekileng ka teng morago ga go fetsa mo maemong a bone mo leking ya Gaborone Regional Football Association Division 2B mo pakeng ya 2023-2024. Mulusiwa o ile se kwa kabodietseleng ya setlhopha mono Gaborone a re utlwe pego ka botlalo ka tlamelo Montsusi. Setlhopha seo sa J4K Superstars se feditse paka ya 2023-2024 se le mo maemong a bona ka dintlha di le 32. Maduo a fetileng selo se ba neng ba se ipetse sa dintlha tse 30. Molusiwa a re makawana ao a tshwanetse go akgolelwa bonatla jo ba bo dirileng mme ebile o solofela fa ba tla kgona go tlhatlhogela kwa leking ya Division 1 mo pakeng e latelang. Re aga batshameki ba ba ka tshamekelang setlhopha sa setšhaba mo isagong go godisa selebego sa kgwele ya dinao mono.
mo ka bodietseleng tseo motshamekapele wa setlhopha seo o tsile Admire o gapile tlotla ya monisi wa dino yo o gaisitseng morago ga go nosa dino di le 23. Tlotla ya motshwara dino o gaisitseng e gapilwe ke Pako Modisanyane yo a tshamekile metshameko yotlhe ya paka e fetileng. Pako Motsuminyane o dule ka ya motshameka morago yo gaisitseng o tsile Admire a ipua seboaboane ka ya motshamekapele yo gaisitseng. Tlotla ya motshameki yo o tlhophilweng ke ba bangwe e filwa jalo Modisanyane le Motsuminyane. Tlotla ya motshameki yo mmotlana e phamotswa ke Mbako Pelaelo fa tlotla ya motshameki yo itlhophetsweng ke modulasetilo wa setlhopha ile kwa go Monametsenyatsego yo a neng a boa gape a neelwa kgomo. Tlotla ya motshameki wa gaisitseng botlhe e gapilwe ke Boago Seletsina yo a tshamekang kwa le morago la setlhopha seo. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Kampani ya ditaemane ya DTCB Botswana e rotloeditse lekgotla la Botswana Swimming Sports Association ka 3 million pula. A rutlwepego ka botlalo ka Victoria Duncan. Mogolwane wa kampani ya DTC Botswana Sedireng Serumola o tlhalositse fa ba dumela mo go godiseng batshameki ba go thuma ka go ka ba rotloetsa go phadisana ka mašetla mo mading ao a 3 million pula ngwaga le ngwaga go tla dirisiwa 1 million pula go tlhabolola batshameki ka fa tlase ga lenaneo la Long Term Development Program. At DTC Botswana, we believe in the power of partnerships, and this collaboration with Botswana Swimming Association, Sports Swimming Association, embodies our tshwaragano ya rona le BSSA e supa maitlamo a go nonotsha le go rotloetsa batshameki ba go thuma ba ka moso mono gae. Maikelelo a rona ke go ba ema nokeng le go ba baakanyetsa metshameko ya diolimpiki ya 2028 e tla bong e le ko Los Angeles ko United States of America. And strength of our athletes, but also prepare them for the prestigious 2028 Swimmers Olympics to be held in LA, USA. Ga se lantlha kampani ya DTC Botswana e rotloetsa lekgotla la BSSA. Ngwaga o fetileng e ne ya beela setlhopha sa go thuma sa batshameki ba botlana se se neng se ya go phadisana go dikgaisano tsa Junior World Aquatic Championships ko lefatshe la Israel 100,000 pula. Thotloetso e neng ya batisa mo go dira sentle mme seo sa gotla boeteledipele go boela gape kwa go bone go ya go kopa dithuso. DTCB shares our passion for the sport and recognizes the importance of supporting our athletes, coaches, and DTCB e na le lorato le le tshwana le la rona la metshameko le go itse botlhokwa jwa go ema batshameki nokeng ga mmogo le mananeo a go tlhabolola batshameki. Thotloetso ya bone tla thusa mo go tsa ikatiso le go tlhabolola batshameki ga mmogo le go tokafatsa dikgaisano tsa rona gore re kgone go fitlhelela maitlamo a rona a go ipona re digoga ko pele mo go tsa metshameko mono gae. And ultimately help us achieve our goals of being a leading force in the world of sport in Botswana. My excitement comes from the fact that what we are doing today ke itumelela thotloetso e ke sesupo sa gore metshameko e kgona go dira diphetogo tse di ntseng jang se se ka se kgonagale ntle le barotloetsi ba tshwana le DTCB. Re motlotlo ka se ebile re lebogela tshwaragano ya lona le lekgotla le BSSA. So we are greatly honored and we would like to say thank you very much for partnering with swimming. Lekgotla la BSSA la amogela thotloetso e jaaka le tla bo le ipelela dingwaga tse di 20 le ntse le le teng mo godimo ga moo le kgone go romela batshameki ba go thuma ba le babedi ko metshamekong ya diolimpiki ko Paris, France e le Maxine Ina le Adrian Robinson. Victoria Duncan, BTV Sport, Gaborone. A re garele ka go leba tsa kgaisano e tsweletseng ya diolimpiki ko Paris, France. Basireletsi ebile e le bommampudi ba motshameko wa basketball makgetho a le 16 United States of America USA ba simolotse kgaisano eo bontle ka go kgwatisa setlhopha sa Serbia ka dintlha di le 110 go tse 84 mo kotareng ya ntlha e simolotse mašetla jaaka USA e ne e nosa 25-20